Ketheka mutegerero TV bwaga nuntu wakona kanya kugwatanira na uni kiri Weru Wikendi Thaa Ithatu mbitagwo NTINYARI KINYUA jaja twikirite rito tukobana arua kiri nteto chietu. Gavana Kiraito kwiringira ndebe nteretie maoa akirugoria mawata municipality. Seneta wa Meru Mithikari Nturi na kiama ba Kenya Kwanza kugambia karibe gembe bakivoira kubaka nya gutongeria Meru. Mutongero baraba kaindene mbunge kaunti ya Meru Ayubu Ndikuria karibe imenti Central kugwata mbaru azimio kienda Meru egunika. Kiri ripoti cha mwanya cha kithurano 2022 na rotore murika gavana wa Kericho Paul Chepkoni na mbunge wa Meru Elizabeth Karambu Kailemia. Tato cha Weru Wikendi Thaa Ithatu ikanjira thaa iji mwananiri wa mathithio ni Purity Richard. Gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murungi na njuri yawe ni bambite kambi muchini jwa maua kiri kampeni cha guchwa kari kumwa kibindi kenge kimwe na kia muthia ta gavana wa kaunti ya Meru Kiraito na ajukitie kanya gaka kinya kuruguria muchini jwa maua ta municipality ontu buria bukwiregirwa kujutetheria kiri gukura. Nangi na ku ureni nkatha wa gavana ou Priscilla Kiraito na ariritie mpanga ya murimo jwa nyimba akiuga ni murimo juragite antu baba ingiaja Kenya harana ndia kuri antu gwita gutegera okuro batichereri. Mwandiki wetu Anto Dennis Mugendi na chiotareria. Gogo ginyamza lendro ngogo amba kwitnengogo mai mainra ira uhai Kiraito gogwa hoina ngogo Guri bakinyite na kuina kinyango kusema wani gambite na kuwikira ito no akubwa gavana wa Meru niu amukirito na murudumo jumunene ni ingirisi ya kari mushine mawandene yegembe South Ushia kinyite kujuriguria ta municipality mawega jari kwa mukira milioni oigana omwanka cia kuthire witi na mbere bo bakawathina cionthe se mushijuju sigatwika rugono plan map mawentongi ina drainage ina kila kitu. Municipality cionthe cia Kenya ni cia wa milioni igana rimwe 100 million. Meru town inapatiwa 100 million kwa sababu ni municipality. Kwa hiyo hata maua tungetaka ipatiwe 100 million wakati Meru town inapatiwa 100 million. Chapter ira gavana February ya kwethia maua municipality ne thingatite sheria na ne kulukitwi mbunge te Meru. Kwa hivyo hakuna tatizo lolote. Congratulations governor. Next katokurie Meru town tumedie sete status. Baba Kiraito Murungi autwa municipality. Ndware mawa yo kwa municipality. Ngokwenda Tanzania baba atunya mbingirito korezoi. Ibokwenda Tanzania Kiraito atunya mbingirito korezoi. Ona mzalendo. Siasa na sio igwete mwankisia mzalendo niwe akubwa mubunge wa gishogo giki. Okaigwa muntu athiorongete ko ni basari. Ni CDF. Wewe kendra ndena mpango yokologete CDF. Ko tukamwethia stadium wetu wathanete account tukamwetheria mato yanga mengi muno maendeleo yote. Mimi nataka niwaulize maua na niwaulize kwa heshima. Huyu Mithika mzalendo tapatia kula yenu. Akia Mungu mtachukua huyu akiwa mjumbe. Wapi kura yake kule nione vizuri. Wapi kura ya mzalendo nionyeze kura ya mzalendo. Mzalendo mimi naona kura imetosha. Ingine kambi ya murudio gavana Mithikari Nturi kuthamwa ni njuri iria yamukirito ni gavana Kiraito. Onto boritia karibe ishirie simojie ndiria kuthiuruka kimeneregia Kiraito na kubairia gukimenyekanaga utingugi abaitira tigo kwithirwa ari mubunge mianka 10 na seneta mianka 5 Ato 17 Kiraito wa mutenderia we bado tutamuringirite kura na no tunara kurumire thaino kamwendo mwirete ibwire kingara urute tisha wa
La nyamba ni emberere onde na Meru akiwa abo ambetida eto mwirente mugira na tekoro mugira na tekoro mwinamira endeuru are ile akihire ita aga ibu ororo nyandi letheri atia ibana bakwenda nyaba iba kololo bawa iba mwanya iba okalinga baba na kina isombe na tuba molinga ate ibu komja totwele hapo hoteli ngudia no tema ndeleo tuone gebe sao na mao tema ndeleo tuona na tuki akorokezia kiraito chate ya kora komenye mao atwetora tenene bate chali bate tora itene bate na rekodi chao ba kombea rekodi chao kabana na bo wakombea bote na isore yao Tore mwenye kuchweta kura noe. Anateu toani wa yaujo de mwenye mono. Tore agolete akasi 16. Agolete kule 13. Na buteno mwe ulikuwa we nandi. Kile kudange kile tore kule kinto mingi byonde. Nemuka tenoe. No tore aduro mbunge taka buramuka. Tore mwe Bibi ngegembe muntu akenda kugurana no mukazi wena mirao na mbuli kana teu roje no tunande wena mirao jwere ni mirao ya kumana na kurubanjiri bo jwere mbuli oni ngetanga jwere medeka muka Tuoni kiraito kurongea ndare tayari kupitisha serikali ili tuweze kuendelea na kazi. Na rutero ungi na weka wira mwangaza uria buruburu ati kubwa gutongeria Meru. Kawera mwangaza ni mwamba ataire murume waiza. Kawera mwangaza ni mwamba warume. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Ati anasema yeye ni bishop. Ni bishop wavaika na bishop utabatize mwana Meru. Ni bishop wavaika na utawadhanye murano Meru. Kawera ni bishop wavaika na utavika muntu akwete. Shetani ashindwe. Achonko baugaga and collected donkey. It's still a donkey. Kinawekera ntigiri gocha bishop. Mwanka ntigiri yewe temberere ntigiri temba utweka bishop. Goira kawera kereta cha kubwa area. Kela kule muntu kaya Meru yari mbere. Nekawera mwangasa. No tukira mwadhani wetu ukaweta litora mwadhani na Igeru. Ukaweta litora mwadhani na Igeru. Kurea mwe yo mimi kwa sababu hizo. Nantino buwana obuliku nkebwera kawera mwangasa aende. Kawera mwangasa afanye nini? Kawera afanye nini? Mkono juu maua. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Mushieneo Maua, kaunti ya Meru. Kagiteno kau seneta wa kaunti ya Meru na mubunge wa Menti South Kathuri Murungi ni baiketie ngambano chiao chia gisiasa ntere chia mwathi na ntubetwe ni aria kirindio ngeje batemanite na magana jantu na kuboria kubaite bira bakwenda kia ugavana na kia useneta muthinga tano. Kagiteno kau ni baithukirite kimigambo gavana wa Meru Kiraitu Murungi na mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Kawira Mwangaza bakiuga batiumba utongeria Meru kinyanini. Mwandiki wetu Anthony Chabari na gutwante tuiji hikinya utena mupango kando ao ntonde babu bwina mama na ibwa matokere nao mamore tawenka ito tafadhali anko boromba nkobodhaida ito na nyakie ng'ombe no tugaimenti kura yonde amethekare ntore gatwika kinyemwe
tugwetekaneria unarua Aguno ndionga aya mithika alinturi ura guchwagite kio gavana wa kaunti ya Meru bagwatanirite na kathuri murungi ura no guchwagite kio seneta wa kaunti ya Meru oyanjirie ntugo ya munde tere cha Gembe North ntere cha Kathanga na ararikanire na magana ama ekuru wamwe na antu arume nikenda thinambe na kuromba akura na muno bathi nambe na kuithukira gavana Kiraito Murungi bakiuga gwegwengwa atibwira gutwika mutongere wa kaunti ya Meru nontu na remeto kinyi kurutira antu ngugi Reyo bwira King'ang'i kitebwiri kwethe akina nafasi ku na muntu ro kamatete King'ang'i ku bumenye akamatete yo murio nontu ibo batwire kuranda wacienu cia cibitari ya Mutwate ibo barite mbwao na mbeca cionthe ira cikiandika arimu baicindi mbeca cia kuritana antu mantu yorimi ibo bameretie so ndigwa muntu ena aja mwathi akiuga ati kero ene ninkamaka nontu ini mbije muntu uriko ethwa nendete ito antu ba mwathi na nukuga uye weshima ukengwa uchokera muisho ngairo kuromba kurote kaliromba kairi ethwa miaka 5 na uije ukaromba kura kairi 20 mukuruga 2017 na ija akaromba kura 2022 tukuromba bime bire biejete ethro tekantora thithia na aja mwathi atwa kunenkere nge 5 no tebingio kwenda getwire utetukarera kinya motoreu mukoro wa ukora ate kwenda kwebela utongeriene mwaka jora ywathire 2013 twahere munya King'ang'i kia kia mwenga kethro kiare keke nonto kediwa kerie ku miaka 10 keteke yakengethia munya na miaka 5 kwa nonto nengetherie munya na miaka 5 kayela okala munya eterere kinya we iko etera thai tore amwe na ndija mbathabu simple ato to kaja kugakura tieto na hala kenga bana baire ibi bya to mababu bora kolinga mbroko wetana gite mwaka jo tonga boka za boriti atongeria bankuruki ibameneretie untu obora bakuga ati ibamenyete kuri nabya kuri abithitwe ubichini wa county commissioner wa county ya Meru kwa county commissioner weta wa Odruga weta store kuonde inoirio bieki antu baba ina kiao ge ku antu ba kuimpara na irio bipaki nja kwoo antu beta kwantu setanya chindwe county commissioner ibya irio wekerete King'ang'i kende ja kureta ntukwe mwisho akukumanto na byaringirwa kura kuma mande ndianda ntu ba Meru bombe tugwataneni twete obisi na county commissioner Mutindwa irio bibyo jori mastoku imwanka bite antu ba Meru bare no ntu benai atongeria baba kuma tere etia Kathanga bathire ntere kinya cia Linjoka wamwe na kurutha musafara gwa gisiasa ntere etia ntu beto kiongo kaburo ciekairwa akwenda lamina kenda ntu bona yagango exode burairi tiwe ya lakini we family mwekoro mwana antu bawe ibweza reso ya biashara Meru na etete tuwa mbere na kaburo etete tuwa mbere na mukoro te kuthwania kurakaniria thina yanto kwaga mpesa cibitari eto itandane bietere inyoeta nekaugu endairwa okandero kaugu na ndao tiro ato wandeko ndao takurende mawa Para makwamba baki mama ngendo wajate mamora yuenkanari independent mamora tena MCS ina MCA 43 ina MP 10 ni MP omwaka tenwe ina MP 10 onu okobwera kobweja dirikari abweja dirikari otemu jangala yomule tore yokare okoloka awato beto ikirwa bilioni ya ikirwa ndoti no ina MP ina MCA okolokia Weru Wikendi kuma Gembe North Beton Class Chabari MCO ward ya Bathogochi Central Bundi na riungite ndene ya Skuru University ya Mariene iregwa kwa ndene gishikombunge Keimenti Central kia Bundi urani mukiama munene wa murengo jwa Azimio augite murandi jojo nekete kumana na Kevi katika mutongero wa Nthiguru na Raila Odinga ni aroritia kari kuringira Azimio kura kenda beta na mbere na kugunika nongerete na kwa thirikari Azimio ya kuruka bageta na mbere na kuona
matunda jange kinya nkurukia kiwa tayari bari na skuru ya Mariene na kinya skuru ya utea ya Mukiria. Mutugikare na ripoti ija. Ni mutongeria wa bare akaikire mbunge ya Meru Ayubu Bundi na niwe MC wa Bothogosi Central agikinya kuritha murandi jura juitite na mbere jwa Mariene University akiuga bota kariba Central imenti kiri wathani bo mukathe Uhuru Kenyatta ni bombite kuguneka na skuru ijiri ya mbere riji na yote no Bundi ya Mukiria antu betu ba Bothogosi bonete skuru yetu Mukiria Technical Institute ira ina ritwa ngurukia ngiri 6 na nandetwe na 640 million cha wakayitia kuthirikiria waka university eje wakwaja na nyekelwa ina mwaka juu twetete kwou ankwenda kurikania antu betu Bothogosi mbera atiri antu betu batwinya bange bakiruma president Uhuru Kenyatta batwe tukamwikia KINYUA tumwire ni bwega kurukia Ayubu na ugite kigina kia murandi jwa skuru iji kionekereka gitene kare Uhuru bagwatane na mutonge wa murengo jwa Azimio Umoja Raila Odinga na kwa ua akiuria kariba Bothogosi kura cio bamwikire ndebene monkaing'ane igita riria mtoro we Kenya kwisha ari ku na riria kontrola thirikari batu twagiria kuromba mbeca ciare mana antu betu baichi lakini igita riria kwagire handshake kana timu ya Azimio yeja iyo tombere kwa 640 million ya chamberetie njeje na kinya we pokona kinyete kwa wantu betu ba Bothogosi gatigate na Central imenti na Meru yonda kwa njumura ankwenda kuburomba tafadhali nikenda project iyo mbo kinyanira antu betu bomba kurumetundera project ije bwaga na njira yagirite buromba mbwira atiri ito tumire ntariki kenda mweri jwenana turingira thirikari ya Azimio tekenda project ite keje kurungumanya kanini no thirikari we keja guchenjia ankwenda bwakishira mbwira atiri project ije etyombo kinyanira na muthia buru Ayubu na ugite kumane no thuji bwawe ni mulengo jwa Azimio jukonukia kaunti ije ya Meru na kinya mugongo jwa Kenya wou unia kwenda kwira antu betu atiri kire timu iri guchinda na ijire ya Kenya kwanza na timu ya Azimio mbira antu betu ati undi very sure batwe turingite kura yetu kiruta ya Azimio ina kuona antu betu bakava baina faida nene no antu betu ni arimi na tunengirigite kiorimi kethe ya tutethete miaka iri tona faida ya miaka iri antu betu kiori giki atwanengerwa gite kiu miaka 5 na rori tutwa tukinyite atwe ing'ana mbere kuma Mariene wa ndini ya Bothogosi Central gicigo mbunge ya Central imenti ngiripotera nteto cia Weru Wikendi kwa rito ni Mutugi kare Siasa bakiama kia Jubilee County ne Tharaka-Nithi ni bakathite muruiri gite kia ugavana county ne Professor Erastus Njoka ne gutetheria kiri kuona sub county ingi ijiri county ne sub county jiriji irani ya Chuka North na Chuka South ni ciandikithirwa ngathiti na thirikari Jumatano ya kiumia giki baugite ontupo bugatetheria kinya kiri kweja na motungata kiri akariba county unayo kanju ya kuruba Chuka kinya boni bakathite Njoka ni ontupo matunda jaja witi na mbere bakiwa kinya bakumutha mira gite kia ugavana county ne Samuel Geshma na chio tariria kere ebukuri akurikithia mitaratara ya thirikari tareo Kenya Gazette Jumatano eno ya tariki 20 mweri ujo thirikari ni atangachire kuganwa wa sub county ya Chuka ya uma sub county chiere tachio Chuka North iraekoro marutere rwa gintu iraerwa Karingani na Chuka South iraero rutere rwa Magumoni bakiari yake ndiunga chege chiacha ntere cha Ruthito wadi ya Mugwe na ntere cha Marine wadi ya Karingani ndi tena tigiti ya kiama kia Jubilee ibakathiri tia mwendigite kia ugavana na kiama giku Professor Erastus Njoka nunto bo gutongoria mutaratara wa kuonekana wa sub county inu ne twaririe na president wetu twamwira Chuka nene muno ni amirenganie etwike na sub county ciere na le president ni aregwire tubena ngemi timwire athiete ni kenda kuromba mauntu mau monthe yatongoretwe ni Professor Erastus Njoka ana Dennis Mutwiri alipo ana Paul Mugambi ana Penina Kambanja andu monthe mare mukuona baba bariuga kumania na sub county ino chimbia akariba inge banterino bakaona wira tukiandikirwa mandio
tukandikirwa ma chief, tukandikirwa ma assistant chief na tukandikirwa sub county administrator. Maute mawera ibakathiritie utongoria wa Profesa Njoka aramurombi giti gia useneta Paul Mugambi apeyanite wira ni ati mugongo wa Tharaka ukamuringira kura batakwathukiria nwa imwe. Mwana wenu ura tukunengera giti kia governor kura na Tharaka na ibo kumenya Njoka kura na ara Tharaka ikaura gatambura ibuje mbura ikaura gatambura tio tutie mathena tutigaga kura turi amwe Tharaka tutigaga kura ndenda uthikiria wondi cia Tharaka ire ithanthatu kuma Gamba Ng'ombe kuthi Chakariga kuthi Marimanti kuthi Nkondi kuthi Gatunga kuthi Mukothima uthikiria wondi ni bura kura ikaigwe kiura tambio tugane professor no Tharaka ni thiete umireria kuigwe number 46 no kia tio tuli antu mokia akwena muntu obete mulengetia leu twere muthomu wanju ki Tharaka ni thite othini ni antu mari ato ne tuenda maendeleo tumule shaitani ashi kuruba mugongo wa Chuka amuna banki ama yanjuri ncheke kinyabo ibagwatanirite na ntheto ino araba ukathiria Rais Uhuru Kenyatta na Profesa Erastus Njoka nuntu bwa sub county ino chiambia gikeno gia antu machuka ni kiu tugitagwa antu ma rietwa rietu litikaura president no twikirite mauntu manene kubetukirira profesa wetu kana mwana wetu Wanjuri uria we mwene tuthomithitie turi njuri wira nuthe urutetwa ni akuru tutongoretwa ni Profesa Njoka we mwenyewe agitwonagia tucira tutete kumenya ni menda kumuciokeria nkatho mingi muno rais wetu His Excellency Uhuru Kenyatta antu metu makagia na mawira mengi wana service ya thirikari igakinya bakuwi na naumicie nuntu mauntu mau monthe maruthitwe mathiete bwa mici bariuga nuntu bwa wira ino ibathari mirite Njoka giti kia ugavana kithurano ni kinene kijite twakunenkera wira uria mbere riu kwambiria muthi ite ngavana nuntu ni tukuthura ndalo safi gutweka ule ngavana ula gatweka ni wa cieko nuntu guti ciringi icaga yura tukimenyagere rungu rwa Profesa Njoka atongoria maria twithiritwe twinamo methiritwe mo magitiganagiria thirikari tukaga antu magutwiga laini thirikari-ini na riu kuma Profesa Lerioni rogu atwita turi atongoria atwira ni tubatie kugwatanira na ni tubatie gu support thirikari na nikenda tuona maciaro ma thirikari na tithero rira twagwatanira nake na twamuthikiriria ni twonete maciaro tugapromoterwa antu ta mapetike tugapromoterwa ngese tukabewa ambassador kuma Chogoria na tugacioka tukabewa universities Tharaka Chogoria na Chuka nkiripotera Weru Wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Katho chemwonya kirigwo mutegerita na mbere kurumira antito chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na antito nkurukio kebibyo mutambo Yetu abetawa Solomon Murethi ndi murimi majani kuma South Imenti na ini chairman wa Imenti Tea Factory ankuga iboga muno nge president wetu Uhuru Kenyatta na CS wetu Peter Munya ingugera atwiterete ya reforms twethire majani jana thina muno antu bana bari kubagwo tembo na ciakalewa na ibatinya becha ingi twita kirungi ciringi 5 thirikari ni enderere gututethia sana batwigira supplies batwa subsidy fertilizer 1 billion last year mwaka juju tomba korea arimi na shilingi 41.2 ya gwathaniwa na cia mweri ikeja shilingi 62.2 through the CS alomba president atwe subsidy fertilizer na thai fertilizer keja inami it is less than 4,000 inkoromba antu betu no ndiba kuona metho na adua mbesa bari jukia ntariki 5 every month pa kuona baraelo bonus July mathu ya tombikana kairi tutege Peter Munya ari no ntu no etu 100% reforms cietu ikabua na mandu yetu yagetora murungu abangite kwou kira nkoromba na ndombe arimi na murimi wonde amenye mthuro utumite mandu jaje to ujetite ni Peter Munya na Peter Munya aria akikishiritwe akaya wagiti ni Azimio government tumare twinde tunigire Azimio Raila Amolo Odinga Martha Karua iboega sana inawezekana leo ni
mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist wonti mbere ningucokeria Mulungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ngucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igo Gist kende rweli ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Amiru mweni ni oni enu Dr. Joseph Kaberia Rimba noro kurombe tika seneta tariki kenda mweri jwenana mwaka yuturi the independent candidate rwano rwakwa ni bati agenda ciakwa ni transformative legislation, effective oversight, unbiased representation and equitable sharing of the national financial resources to the counties. Ni mwanasheria na kiri miaka 10 ira nditete ngui kiri mbunge to mirundi speaker menyete ara nyama ilumite nyungu kimawatho ja devolution rikana tariki kenda mweri jwenana mwaka juu kuringira Dr. Joseph Kaberia Rimba kura rwana rwakwa ni bati the independent candidate na kiri ballot paper ndi number 1. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, and no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Noe ngavana uria ukurukite kigerio gwetana mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru county to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atuliganete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na hata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini ikore kuona roi ikore makala ikonye chibuengoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuita ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yuka tukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Meru. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, mulimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge Kathumba. Twina
Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na tauni inge kathomba Kenya yonthe. Neontoba manto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Urathimo uritingo gibo ichunte bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Mbetagwo Andorin, ndeaza mama Opkif Kerua, oninde moyuthi ni ndiuga kaba UNDA niyo tukona utethio bwatu za youth zonto asora na gututegera muno twi zabatu asoras azarangi twina ngavana Mithika Renturi akethirwa agitukinyairio utethio bwega buru zonto imbikitu uria kuga na uria gutwariria mutongeria umwega na mutongeria wina maono za manene kwa uo niki yakwa ndiuga kaba unda kaba asoras zonto nyande umwe wa asora itio muriuki na ikirwa ndi kankuga kiama ne UNDA tekwenda kuzimikani ndenda gukara kwa UNDA asula mwenyewe no ntukinya ndi asula irio bibia itia mwanga twagora tukagura te maguta te ngasi uroga turito kombonere ni mheshimiwa Ruto na ngavana uriku Mithika Renturi no gatukinyira kwi. Walusile na kalemi na wetu ni goji nina nikango chokia ngaro kulingana na ndeja sukanda kwa Muromi Njoke ndela ngogembega na kinyari nenda inyo bisela ndingirwa kune biseto oneka goko ira ikoringo Nairobi ewankwira ntubeto bonde mtagwe na kadena agatinda kwereria ngarame yake di Nairobi neje achuka kwa Muromi Njoke gote kedimikete aja Njoke Nwabotore Njoke Nwabotore Nadaraka Nwabotore Kwa marieto mbetawa Stephen Kariuki ngea kwangu ndi na gikeno muno kumenyithia mawega maturuthiritwe thirikari ya His Excellency Muthomi Njuki mbere ni twathia kuthugura ndawa marimanti service inu ingi cha kariga materi ko challenge ira mbingi chiathirire na kama nyaki Health Center etetheti gatethi nyagia Kitui County nontu twankene na Kitui County na baba ingi bauma nyagia thagicho bakaya goku na ibe wa service kwandikirwa ndawa ithimi wana delivery wana maternity chiondo ruthagirwa free
ko tucokeria bwana Muthomi Njuki nkatho. This is county with the best managed healthcare. The winner is Tharaka Nithi County. Muthomi Njuki, gavana wetu, gavana number 1. Marieto Jagu Mantile, de Muremio Mira, na mubiashara Mira, na ndi director kisa kwereto Mira ito Mira Mwenge Sako, ndi member Onyamita, kambi te akwera President Uhuru Kenyatta, na wasiri etu Peter Munyaigoya, nontoba ngwera baritere, batira Mira etu egorura Somalia, era turete thina miaka Ithatu, itukumia wasiri munya, ngwera aritite ki Ministry ya Kilimo, mantia Mira, kutituire kwina sheria cia Mira, itukumia sheria unira kilogerwe cia Mira, itugitikania cio na itukwenderite ngwi kenda antu ba Mira ari mitombo tetho kahobra tethetie arimi bangi batute biashara baba thitha cia ngwe transport ngari cia tuita lam turia every day ngiri 12 na mwaka iri karibu milioni 4 na kisheria iri watuire akile sisi ngiri 20 mwaka so ito support batu sheria ciake kiromba antu betu bari arimi ba Mira tu support thirikari ya Azimio, tu support Raila Amolo Odinga na Martha Karua nontu inao batu antu ba Mira twina wirigiro. Azimio kia washia kura wasiri munya tethero minister, lakini Azimio kia kwa kura twina uhakika munyote ani ngoba ite kuthithia ka kendelea ngusha Mira. So inkori antu betu ba Meru ariwa Mira ndi ba Mira biashara ba Mira twende tuwatanira kaulemo usupport Raila Amolo Odinga. We. Inawezekana, leo ni leo. Katho cia mwanya kirigwo mutegeri gwetana mbere kurumira nteto cietu tugicokera muruiri giti kio seneta bwa county ya Meru ta muruiri Kiumbe Celesio thuranira na ndi na ithukirite Kemigambo mubunge Kathuri Murungi. Celesio augite guti ngugi eritini Kathuri ire kumubatara gwitithirwa ndagatana gutuika seneta wa Meru na mbere na kuga ati guti ngugi yegweta aitirite Akaribaimenti South kwa miaka 10 mithiru aria na ndi ugite ati batere gutuika seneta na nongerete na kuga Kathuri ari twagite kiu ni untu aringi twakio bunge atingi bana. Mwandiki wetu Antoto Mutukikare na ripoti ije. Mutuma thuranira Celesio ni muruiri giti gio seneta ja Meru ali muruiri Kiumbe na ithukirite mupinzani wawe wa kiama kia UDA Kathuri Murungi akimuria gucumiria na gutariria mirandi ya wale mubunge wa South Imenti kenda mukari wa Meru akathuja ketha giti gio seneta kuromba na kubatara kuringirwa kura iu. Ndenda kuria Kathuri Murungi ndende miaka 10 iria ethiritwa ari MP wa South Imenti na tuonie ngugi ciawe iria aritite ni untu ngugi iria tuonaga South Imenti ne ngugi iria ciaritine kiraitu Murungi riria ari MP mbere atuika seneta ugatega muntu gwitwa Mheshimiwa John Paul ndende miaka 5 na uria Igembe South nombite gwikira rami kilomita 49 ende we jaja jo South Imenti Kathuri Murungi ari MP kilomita iria mbotoni yake ndene miaka 10 kilomita 5 ake njere oruko yongwa na remoro ikujuria weta njire kuma igoji KK mwanka gweta mitungu augite arega kuri yethero etina rami kipindi giki kiawe arari nakyo kia mwisho akaringirwa kura ugeja Nkubu police station yetu polisi betu nyaba kurira ni untu obisire bo tumira no ire ciatumiro ciakiro egitarira ratene na miare ngari yongo atomba gufanish ni untu national security da ronga meri mjumbe atomba inya kutega maintenance ya ngari ya polisi ya Nkubu thaiji ni utethio betagia ni untu kigari gitite gikigami na rutere rumwe so Kathuri Murungi tuonie ngugi iria uritite mbere mori MP kenda utwira no qualify gwita kuromba giti gia senator Kiri Celesio na ugite no Kathuri onere akaromba kaire kura cio bunge ateciona na nikyo gitumi kia gukinyukira kuigwa ati giti gio senator ikanyekia guchwa irojiro mukamata imukondo jo mukamata so giti kia MP already na remikio na narene atiomba gukuruka kiki tumio kuona etete akathithinya deal na bamo bara bagochwa ite bibi kenda nenkerwa mbecha ethia bakinyukira
na thai it's very open itukwana be mu support Dr. Shadrack Mweti itukwana mu support na ituije already na munenkerete mbeca kenda mukinyukira eta guchwagite gya senator kenda nawe daktari atigwa giteke kia MP so idili cionde cio metha na itukumenya already afirite ari MP na naija ati mbokuruka kaire gitekia MP ndene South Menti Muthia Bruce Aresio no ugite kiri baraba kuromba kura ici cio seneta niwe mutongeri uria wenkari na menyeja gutetera mwingi kiri mbunge ya Senate barabonde tuchindana nabo I'm the best suited candidate inkoromba na nyuinyiya tariki kenda bochiumeria kenda butara Senator Thuranira Salesio Mutuma urogeto butetera ndene Senate atinogua kiripotera nteto cia Weru Wikendi riakwa dito ni Mutugi Kare Muruiri gite kia ubunge gicigone kia ubunge ke Gembe North Joseph Toiraki na aritete mukana kiri maabisa bo karia batatumirwo na siasa kenda kwangaratanya kampeni cha kithurano kijita kiaria Toiraki augite kuringa siasa bakubangania na maabisa baba kenda gutigira ni bakugwata mbaru kinya utonyera uthurani bobo mwandiki wetu Anthony Class Chabari na gutwache kinya no njie cioro kamweli umenyere ukia kwenda utumira tukubwa kwa mibango ubangi uyo tumika kendo thukange kura butu kethe tukaritie bukamnya power area na raia kuringana na Toiraki aliuga mibango ya kuija kura nireketie na kumenyekana ati mubunge wa Gembe North Twema Kamore arenda gutumira amabitha abao karia na barabangi akibathangaragia na kubathamithia nikenda abona akanyaga kuija kura ntere mwanya mwanya na ara akuga mibango nireketie na kumenyekana na batietegeria ithi na mbere bakiuga bagakaria kura achiao itija kuijwa imuntu kinyoriko ture awea mutongori ora wathuri na Gembe North kwe mipango epangi ya kuthangalania security agents ya wikira security agents ubwa na nara akomba area kuona ora omba kutransferithia antibathirikari kenda uria line romba kwa kuthukangia cio kura nendo mura manto akuthwanio ka thukangia kura tumara security agents ukamnya baba ringa kura ne antibe no tiru rongo no tire ubwa okendia no askari batibwite kutho bakiringa siasa askari babwite provide security ntukwere kura ithurano itukwenda kura cia Raila itukwenda kura cia Kiraitu itukwenda kura cia senator itukwenda kura cia MP itukwenda kura cia MCA ukaenda kwaragania kura ukaragania iriku so kuri muntu wina umuki ate kumenya ina kura iri no ntu aringire campaign the wrong side thaika yangaratanite so ni muiwati ochwa Nkoroki iyogo na ugite kinyamanto umege kwenda gutumira bya kuria kweneria anto na kenda babaringira kura ibyo bateri kwithira bukerekano na bo na akiuga ngugi ya mujumbe ni kuromba irio kuma kiri thirikari na bikanenkanirwa gukurukira arwangi irotongerwa matura kana administration ne kenda bikinyira anto akiuga kinyaiba kumenya kuri na irio bithito ne kenda bitumirwa kiumya ke muthia ya kuromba akura leta nabyo byakora bya wekite byo kwa na itarakura kinya ulwa ni mantu yau bia kora bia thikari bia noe na tengwe muyumbe kwa na nkima cia relief tengwe muyumbe kweta kwa na relief fund ngwe muyumbe no eto karomba relief fund waromba relief fund ikan distributor ni DC na Sibo na assistant county commissioner assistant chief na sub area boka batu tweta area managers ibarabangite kugura mutu kenda beka marori nau yambire kuthiuruka ekira wandu baba ina kiao kenda baringirwo kura so iyo mipango yo tubeterete kuma Gembe North Anthony Class Chabari siasa cha kaunti ya Tharaka Nithi no cietete na mbere kumatori itigere ntuku intare tukinya kithurano gikenene mururi gitekio bunge gicigone kia Tharaka Daktari Francis Kijogi Kabisani na ikite kampeni cia wentere cia uroba gicigo kiu na ara orete akariba kumutarata mubunge wao na ikirete akarima wira nenkabo akibera agatigira akubathangikira wona atonya gitine kiu kio bunge Paul Akabithi na chotariria Igere ndi unga irati ndi antere mwanya cia Tharaka Nithi muthenya gwemthi urakuromba gitike mujumbe wa Tharaka na tigiti ya Jubilee Dr. Kijogi Kabisani arakiaria rintere cia mauthini iguru ria kuigana kurikio karia ntere ino munde ini cia kimbori mwiri bara ndere ngaya na randi kuita yingi mbere tazikari ko karandini usalama bongere kerieno
akithiria kuringana na bora location ya Kathangacheni rinene ni bateri kugitanwa na kuganwa. Kathangacheni location niyo location ira nene Tharakanithi igana na ndienda kuge mundi ukenda kuona ndio uthiaga atunga gumite ano makanurongo indandikire proposal na nira kwa Matiang'i ndauga Kathangacheni gitu maitama kwegwe twena siba Kathangacheni no atwa ndanju na turete ndio Kathangacheni wenda ndio gakererako ukathio kamuo kanga bitenda ruthogu antu betu Kabisani akiuga akuruka kaira musonda bunge musonda wa kuthetera barabara yagirwa minda na ndithie cia unyamu cia kithaka. Daktari Kabisani atangazo mubunge njogwire gata mutwa mburi itoroke paka nondu batituriaga irio bietu itokwigua ndienda gukurukia ndiage munde agaturungi twinde turia wona yale ndenge mutharaka tugatara wa Kirengo nkunia wa Kiere nkunia wa Kija nkunia Kithoroko nkunia pare ba moke wana mbiti yale mbori wa mbori bakaraga chiere mbori chiere kaduge mbori ngiri 50 ngiri 50 ago kinyandia king'ang'i mbere tirathi bochigiria ngire kuru baba batwire kuringa miuro barutete nguo na ibatigire ndienda kuga December tariki 23 nkeja kuria thigonko na nkayiraga tukaringa na maguru paketa futhi bridge yaga tukanywe chai na Kathangacheni. Weru Wikendi kumantere cia Tharaka bitu wa Paul ugwa kabithe. Kiama ya Kenya Kwanza nitithite na mbere ndiunga yao ntere cia kaunti ya Kajiado muchini jwa Kitengela ni aria kiama babetite na mbere na gwikira karima wira ne nkabu na ngugira bakabaitira wona batonyotongerie na nange na kukabori Azimio ni riungite ntere mwanya irio Murang'a kwiringira ndebe onde kithurano kikinene gitigerie ntuku 16 ake. Tuku na arua murengo jwa Kenya Kwanza ni bariungite ntere cia Kitengela arena yonjure ya Azimio hikinyite ntere cia Murang'a. Kenya Kwanza bakioneka kumeneria kireba kuganoka kiama ya ABC egutonyerwa gisiasa ni rutere rwa Azimio. Mnajua ya kwamba hii uchaguzi imeisha. Mnaona hawa jamaa wameanza kuhangaika. Juzi kitendawili alituambia anataka manual register. Siku ile ingine alikuwa anasema hataki manual register. Ni kuchanganyikiwa si kuchanganyikiwa. Ndio huyo amesema hana imani na IBC. Jana mumesikia ya kwamba wameenda ati wakafanya arrest ya watu wa IEBC. Ati kwa sababu wanajaribu kutulazimisha ati twende kwa uchaguzi na manual register. Wanajaribu kuhujumu ile teknolojia ambayo itahakikisha kura ya kila Mkenya inahesabika. Sisi tunawaambia watu wa kuzimia. Tunaelewana? Tunawaambia watu wa Azimio, tafadhali wacheni vita na IEBC. Wacha vita na Chebukati. Wacheni vita na watu wa teknolojia. Munashindana na sisi na tuko tayari macho kwa macho, mondo kwa mondo pamoja na nyinyi. Wachaneni na IEBC. Hawa watu wa system na hawa watu wa shallow state wanaita deep state. Kama mumeshindwa na kura, mumeshindwa kutafuta kura, mjue IEBC haipigi kura. Kazi ya IEBC ni kuhesabu kura. Na kama mnaona hamuna kura, muachane na maneno ya vitisho kwa IEBC. It is an election offense for anybody to stand and harass and intimidate an election official. Kwa hivyo sisi tunasema kwa hawa jamaa ambao wanasumbua IEBC, stop the game. Mr. President, tell your people to stop harassing the IEBC.
Nabo Bazimio bakioneka kuorota kambe wengi na kumiringithania na ungumania bakiuga nibo bari na ndawa ya kironda kira nikyo kinene buru thiguruni ya Kenya. Adui wetu mkubwa Kenya ni ufisadi, uporaji na wizi wa mali ya umma. Angalia zile timu ziko kwa kiwanja. Uone timu ya Baba na Martha. Timu ambayo iko na wazalendo wamepigania haki za Wakenya. Kila Mkenya anajua ni nani ametajwa kwa kila sakata ya ufisadi Kenya. Wakenya wanajua ni nani ametajwa kunyakua mashamba kinguvu. Wakenya wanajua ni akina nani wamefinya Wakenya wenzao wakati walikuwa wanafanya kazi kama madio. Haja yetu ni kupigana na adui wa Wakenya wanne. Kwanza ni ugonjwa. Pili ni ujinga. Tatu ni umaskini. Nne ni ufisadi. Hawa ndio adui wa Kenya. Tukimudu hawa adui tukiweka chini, Kenya itainuka. Mimi nawaomba, kama munataka vijana wapate kazi, kama munataka maendeleo, kama munataka Kenya iende mbele, suluhisho iko na baba na mama. Hebu nione mkono wa baba na mama hapa. Mkono wa baba na mama. Mkono wa baba na mama. Kampeni chichete na mbere kumatonde tigere runguru antuko 20 yake akenya bakinyande bene. Nyuma ya katiba enjero gukuru kwa kaunti namba 35 ni kaunti ya Kericho ira kwa miaka ya 10 ethiretwe agitongerwa ni Governor Paul Kiprono Chepkoine akubanga kumaruka gitene giki. Chepkoine natariretie itari ngugi mbuthu gutongeria kaunti u untu bubu ni wathani butario na gutariria kinya umbani wa ngugi yawe gitariria ugendi no gima ni bintu bira ethiretwe akinyiria bunene. Mwandiki wetu Antito Martin Mugambi na gututariria rugono rwa Governor Ujo. Gatiba ya nthiguru ya Kenya mwanka wa 2010 iranenkanira mainya mathirikari kuja kubekere atori na cio thirikari cia matora 47 iraruthwa na thirikari namba 35 iratuika kaunti ya Kericho iratongorwa Governor Paul Kiprono Chepkoine ari Governor wayo wa mbere. So I came from the university very clearly knowing that I needed to be part of the change that the people of Kericho wanted. Erigiretwe ko thiritaya kana kuinga mirango yake yotongoria ta Governor wa kaunti ya Kericho tariki 9 mweri na mwankoyo itwaraniritie na Chepkoine na gututariria mantu nkuthoka agita karara twire kiri utongoria bubu. So I offered myself on that basis because I needed to be that first governor who would take Kericho to the next level. Chepkoine atwirite kwamba kana kwambiria kaunti ya Kericho butari untu bukai kana untu bubuthu. We started from scratch, and what I did was to set up government, beginning with deputy governor, and then ministers. And then of course the legislature came afterwards. Eteretwe kumagaruka utongoria nibo kaunti ya Kericho atwirite barabara roje ugima bwa mwiri ibyo byari iroto byake binene iroto biragwitigia kagita kana ingiritia kariba kaunti ya Kericho. The clarion call for my election was infrastructure, infrastructure, infrastructure. So I emphasized on roads, and we delivered in the first term 5,000 kilometers of roads. Health has been in my heart, and I delivered health. In fact, during COVID, we innovated a technology for testing COVID in absence of reagents using CT scan, and we developed the radiology department. And we facilitated health to be the best in the county.
Chepkwone atongoretie kaunti-ini ya Kericho gwa kagita ka mĩaka 10 na atarĩrĩtie mathĩna nkũthoma ararakandanaga namo ntugo gwa ntugo gũtigĩra ũtongoria bwa kaunti yake bũkũrũngama na bũkũthi na mbere. The governors and MCAs may not read from the same script because of conflicting interests. And governors are apparently can easily face impeachment, which I faced. Limited resources and resources that don't come in time, especially funding from Treasury. For financial challenges, you have to go to Treasury from time to time. And for politics, you manage. Akethiragia mĩaka 10 obichini Chepkwone augĩte mirandi ya iroto biake bia gũteithia mũkaru wa kaunti ya Kericho itakabikinyanĩrĩte gwa kagita gakinyĩte gake gakuma. I delivered major flagship projects. In fact, right now we are completing Kewasco water and sewerage project at 1.3 billion. So water is the greatest flagship project as far as I'm concerned, followed by health, followed by agriculture. Agriculture, we set up what we call one word, one product. Finally, ICT is another flagship project. We put in data center, which we use for management. Chepkwone akĩrĩkĩria ugĩte thirikari cia matũra na kuona ithiĩte bwega na ithiĩte na mbere na irĩ na muoroto wa kũthi kũraya bunka bakona motonga makũgana magũtigĩra mirandi ĩkũthi na mbere na gatiba ya nthĩgũrũ ya Kenya kũrutithwa wĩra bũrĩa batĩri imbunge nene ya bunge na nkinya mbunge ya maseneta. We want devolution to be better. We need more resources. Where we are is average, but we still need more resources to support. In fact, we need full implementation of the Constitution. Kĩripotera Weru TV kĩthurano 2022 kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mugambi. Nĩ mũciaca ethirĩte arĩ rwĩrone rwa siasa kwa mĩaka kathumba mwaka-inĩ wa 2013 na 17 nethirwo akĩrũĩra gĩtĩ kĩa mũbunge wa Ekũrũ ĩndĩ atachindire kagitene gaka na acokerete kĩna tigiti ya kĩama kĩa UDA na arĩa akũgeria kũjukia gĩtĩ kĩ kuma kĩrĩ mũbunge wa Ekũrũ akagita gaka Kawĩra Mwangaza ũrĩa nandĩ ũkũrũĩra ũgavana wa Meru ũjonwe nĩ teũngĩ ĩndĩ nĩ Elizabeth Karambu Kailemia. Mwandĩki wetu wa nteto Marion Karugi na atwanĩte na mũtongeri ũjũ na tutarĩria rũgendo na rũgono rwayo. Ũyũ nĩwe Karambu Kailemia, umwe warũĩrĩte 11 kĩa mũbunge wa Ekũrũ kaunti-inĩ ya Meru arĩ mũkari wa Igembe Central. Ambĩrĩrie siasa ciawe mĩaka ya tene na mwanka rĩu nĩ rwĩrone rwa kũrombete kĩu kĩrĩ kĩthurano twĩtĩte. Arĩ rwendo-inĩ rũrũ rwa siasa, Kailemia arathĩra kumania na nguo iraritĩte cia ũteithio kĩrĩa kariba Meru konto mwanya mwanya nĩ cing'ani kũmũthetera. Imbije tũrĩ candidate baba inge mũno ba gĩtĩ kĩa woman representative na thai ni always inkuigwa ining'ani waka mũrũngamĩri wa Ekũrũ. Ituije no mwanka mtu ete training kenda omba gwita nguo bwega na jau jaire ndagombete na ndare akũjuria katheti. Imbije mwathani urenda kunditana mantu kadha na kadha ntu mwathani watu kwangu ge ire otiumba na ndia nkinyete ni nkuigwa ini ng'aneri weta na nde umbetete na nde nkiona antora wa otora jana nde ukwe na mpara nkaigwa ini ng'ani Mwekũrũ wakurungamira tora woni ngwetia nguwe ntu mwembo nguwe bochwa Karambute nguwe ochwa intwira ngugene na ibondo ujete na ikete mbompenda mono bonate Karambu nguwe ochwa kauchwa uratethia anaba Meru wije mbitete nguwe kadha wa kadha cia kuthomithiana na njira thina te atiriwe mbeca ndi nacio mbita nkiriaga
ora muchari ari agafisi na ru kare amweri jo mwana omwe ukare anusu wenge o mwanka na bonde bakathoma utetheria bara batena wezo buru kwinkia mekeo bamwe batukumba uciakira nyomba bakarana mikarire memono ncho mangetia na kubakira nyomba kweja na bya kuria we mantu jaja mwekuru Karambuka ile mia wizekene mno ya mama safi ura withiritwe rwirone rwa siasa kwa kaita karaja riwe na wirigiro ati ni woke throe mujumbe wekuru akaunti ya Meru na kiama kia UDA kiri kithurano kia mwaka 2022 tukaringa kura tariki 9 mweri jwa 8 ndendo bwira bukire taitire karukire kenda buringa kura bwite nyangu gene chenu ingi na karatasi ini ndi namba 3 karatasi ne na bukona rwano rwa wirubaro nuntu ndikiamenekea UDA kwau arabukona karatasi ka woman MP arakwina kawirubaro niyo bukaringa no turi mwe bumbita mama safi na mama safi te mbarotine ritorere ya karatasi ne ni Elizabeth Karambu Kailemia. Nkiripotera Weru TV kumegembe Central mbeta wa Marion Karugi wa KINYUA. Gucokeria nkatho cia mwanya mutegero Weru TV nuntu bakona kanya kugwatana nao nikiri Weru Weekend utukubona aru au ni otugwikira gatanta nto cietu witera mbere kurumira mibango ya Weru TV mbetagwa NTINYARI KINYUA mwananire umathithia okari Purity Richard.